να διαβάσουμε από το ΚΑΠΑ 24 Ματθαίο, Të desha me hirën e ΚΑΠΑ Zotit 10 δηλαδή, i hapim librat e Kongjillit sipas Mateut, kapitulli i 24, ne? και θέλω να διαβάσουμε από το 36 έως το τέλος. Dhe do desha të lexojmë nga rreshti i 36 deri te rreshti i 44. Pra vëllezër, me hirën e Zotit, Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 24, nga rreshti i 36. Tani sa për atë ditë dhe për atë orë, askush se di, as engjëjt e qeve, por vetëm Ati im. Por ashtu si që në ditën e Noeut, kështu do të jetë edhe në ardhin e Birit të Njeriut. Sepse ashtu si në ditët përpara përmbytjes, njerëzit hanin dhe pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noeu hyri në ark, dhe nuk kuptuan asgjë derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të ndodhë në ardhin e Birit të Njeriut. Atëherë dy do të jenë në ar, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Dy gra do të bluajnë në mulli, një do të merret dhe tjetra do të lihet. Rini zgjuar pra sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. Por dini këtë se ta dinte Zoti i shtëpisë në çfarë ore të natës do të vijë vjesi, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të lejonte ti shpërthejë shtëpia. Prandaj dhe ju jeni gati sepse Biri i Njeriut do të vinë atë orë kur ju nuk e mendoni. Amen. Ναι. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει για τα σημεία των τελευταίων ημερών. Zoti jon ka folur për shenjat e kohëve të fundit. Μιλάει ότι εκείνη τη μέρα δεν την ξέρει κανένας, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Dhe flet që për atë ditë nuk e di askush, as engjëjt që ndodhen lart në qej. Μόνο ο Πατέρας. Vetëm Ati me autoritetin e vet. Και μας λέει τα χαρακτηριστικά εκείνων των ημερών. Dhe na thot karakteristikat e ditëve të kohëve të fundit. Και μας λέει ότι όπως ήταν τις ημέρες του πριν από τον κατακλυσμό, τις ημέρες του Νόε οι άνθρωποι, Dhe na thot fjala e Zotit ashtu sikurse që në ditët e Noeut, τρώγανε, πίνανε, hanin, pinin, ξεπαντρευότανε, martoheshin dhe rimartoheshin, με την ημέρα που ο Νόε στην Κιβωτό. derisa Noeu hyri në ark. Δεν το κατάβαν Nuk e kuptuan, και ήρθε ο κατακλυσμός και τους έπνιξε. derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë, u mbytën. Το ίδιο θα είναι και στις ημέρες που θα είναι η πατριού του ανθρώπου. Kështu pra do të jetë edhe në ardhin e Birit të Njeriut, pra të Krishtit. Τότε λέει δύο θα είναι σε μία θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Dy do të jenë në një ar, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Σημαίνει ότι σε εκείνο το σημείο θα είναι η μέρα και θα εργάζονται οι άνθρωποι. Do të thotë për shembull që në një pjesë të tokës mund të jetë ditë dhe njerëzit do të jenë duke punuar. Μετά λέει δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, θα αλέγουν το σιτάρι, η μια παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Dy gra do të bluajnë në mulli, një do të merret dhe tjetra do të lihet. Εδώ σημαίνει ότι είναι ξημέρωμα. Këtu për shembull do të thotë që mund të jenë në mëngjes. Και σε άλλο Ευαγγελιστή λέει ότι θα είναι δύο σε κρεβάτι, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Në një moment tjetër thotë dy do jenë në krevat, një do të merret dhe tjetri do të lihet. Αυτό το σημείο, αδερφοί μου, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Kjo shenjë vëllezër është rrëmbimi i kishës, ajo për cilën ne flasim. Και θα μας πει τώρα ο Κύριος μας
Dhe do na να thoj αγρυπνούμε ne. γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι ο Κύριος. Dhe do na thoj vëllezër, fjalë e Zotit tani te rreshti 42, rrini zgjuar pra, sepse nuk e dini në cilën orë do të vijë Zoti juaj. Επειδή δεν ξέρουμε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος, θα πει τώρα 4 παραβολές. Sepse askush nuk e di se në cilën orë do të vijë Zoti, për këtë arsye do të na thoj 4 shëmbëtyra. Δεν θα τις προλάβουμε όλες σήμερα, αλλά ό,τι προλάβουμε θα πούμε. Nuk do t'i themi të gjitha sot, por sa të mundemi hirën e Zotit do themi. Εδώ ο Κύριος λέει αγρυπνείτε, να είστε δηλαδή άγρυπνοι, να μην κοιμάστε. Këtu fjalë e Zotit na thotë që rini zgjuar, γιατί δεν ξέρετε τη μέρα που έρχεται ο Κύριος. sepse nuk e dini se në cilën orë do të vijë Zoti. Θα είναι μία μέρα που θα είναι κανονική, όπως είναι η σημερινή. Do të jetë një ditë e zakonshme ashtu sikurse është dita e sotshme. Κάποιοι θα είναι θα κοιμώνται, Disa do të jenë në gjumë, γιατί η γη είναι στρογγυλή. sepse toka është e rrumullakët. Κάποιοι άλλοι θα είναι στον αγρό, γιατί εκεί θα είναι η μέρα. Disa të tjerë do të jenë duke punuar në ara, sepse atje do të jetë ditë. Κάπου αλλού θα είναι ξημέρωμα και θα είναι εκεί, θα είναι εκεί. Në disa vende të tjera mund të jetë mëngjes, herët, apo mbrëmje. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι δεν ξέρουμε ποια μέρα θα είναι. Ajo që na intereson vëllezër është që neve nuk dim se në cilën orë do të vijë Zoti. Σηκωνόμαστε το πρωί, πάμε στη δουλειά μας, δεν περιμένουμε ότι θα έρθει εκείνη την ώρα ο Κύριος. Çohemi në mëngjes për shembull, bëhemi gati, shkojmë në punë, nuk e dim në atë orë për shembull, nuk mendojmë që do vijë Zoti. Ξαπλώνουμε το βράδυ να κοιμηθούμε, λέμε σε ευχαριστούμε Κύριε για αυτή τη μέρα. Në darkë për shembull shkojmë në shtëpi, flem, shkojmë te krevati, falenderojmë Zotin dhe i themi falenderojmë edhe për këtë darkë të sotshme që ishim me ne. Αλλά όλοι περιμένουμε να ξημερώσει. Dhe presim derisa të gëdhiet. Μία μέρα όμως θα έχει έρθει ο Κύριος. Një ditë e zakonshme pra do të vijë Zoti. Δεν ξέρω αν θα είναι στην περιοχή μας μέρα, νύχτα ή απόγευμα ή ξημέρωμα. Nuk e dim, domethënë në zonën tonë se çfarë do jetë në ato momente kur do vijë Zoti, do jetë mëngjes, drek, darkë, natë. Θα είναι όμως μία μέρα ξαφνικά. Por ajo që dim është që do jetë një ditë që do vi papritur, askush nuk do ta kuptojë. Η γραφή μας λέει τώρα να είμαστε άγρυπνοι. Fjala e Zotit na mëson që të rrim gati, zgjuar. Άγρυπνος είναι ο άνθρωπος που δεν κοιμάται. Zgjuar është një njeri i cili nuk fle. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια να μην κοιμόμαστε όταν ο άνθρωπος δεν κοιμηθεί 2 μέρες, μετά τρελαίνεται. Por kjo nuk do të thotë të rrim zgjuar pa fletur, sepse njeriu i cili nuk fle shumëta 2 ditë, pastaj fillon edhe pëson gjëra mendore, psikologjike. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο εγκέφαλος αν δεν ξεκουραστεί να κοιμηθεί. Nuk mundet që të punoj truri ynë nëse nuk mundemi të flem. Όταν λοιπόν μας λέει εδώ πέρα να αγρυπνούμε, σημαίνει να μην κοιμηθούμε καθόλου. Kur thot fjala e Zotit këtu të rrim zgjuar, të jemi gati, nuk do thotë që mos flem. Αλλά να μην κοιμηθούμε πνευματικά και μας πάρει ο ύπνος. Por thotë të kemi kujdes mos na zëri gjumi frymor, për këtë e ka fjalën. Και θα πει τώρα για αυτό το πράγμα κάποιες παραβολές. Dhe do thoj për këtë arsye, për këtë qëllim, disa shëmbëtyra. Η πρώτη παραβολή που θα πει είναι του κλέφτη. Shëmbëtyra e parë që do na japi është shëmbëtyra e vjedhësit. Θέλω να προσέξουμε αυτή τη παραβολή πολύ. Duhet që të kemi kujdes vëllezër këtë shëmbëtyrë të gjithë. Δεν είναι ο Κύριος μας κλέφτης. Nuk është Zoti ynë
hajdut, si ta themi ndryshe, αλλά θέλει σε αυτή την παραβολή να μας πει το ξαφνικό που θα έρθει ο Κύριος στην ώρα που δεν το περιμένεις. por do të thoj qëllimin e tërë kësaj që do të vinë në një orë të cilën neve nuk e presim. Γι' αυτό λέει, εάν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, Prandaj thot, ta dinte i Zoti i shtëpisë se në cilën orë do të vinte hajduti, θα ήταν ξύπνιος do rrinte zgjuar, και δεν θα άφηνε να του κλέψουν το σπίτι του. nuk do rrinte që ti vithin shtëpinë e tij. Θυμάμαι μία φορά ήμουνα στο μαγαζί του αδερφού μου Mbaj mend një herë isha në magazinën e vllait tim και τον βοηθούσε γιατί ήταν Χριστούγεννα, είχε πολλή δουλειά nga që për Krishtlindje kishe shumë punë, vajta që ta ndihmoja, και τότε το βράδυ κατά τις 12 η ώρα κουρασμένοι λέμε πάμε να κοιμηθούμε, να κάνουμε ένα μπάνι και να έρθουμε το πρωί πάλι 5 για να συνεχίσουμε. diku në darkë, diku rreth orës, domethënë në mesnat, në ora 12 e ca, nga që ishim shumë të lodhur, tham të bëjmë një banjo, të flejmë pak gjumë dhe përsëri në mëngjes herë të çohemi të fillojmë punën. Κλείσαμε το μαγαζί, φύγαμε I mbyllëm të gjitha ato që duheshin και πράγματι 5 η ώρα είχαμε γυρίσει πίσω. dhe në ora 5 të mëngjesit u kthyem në magazin përsëri. Αλλά όταν γυρίσαμε είδαμε την αστυνομία μέσα Kur u kthyem, dëgjonim zhurma, sinjale policia dhe policin brenda në dyqan, είδαμε σπασμένη την πόρτα, pam portën, derën të thyer, të shqyr, σπασμένα τα συρτάρια μέσα sirtaret, raftet brenda. Δεν ξέραμε ότι εκείνο το βράδυ θα έρθει ο κλέφτης. Nuk dinim që neve do iknim në shtëpi dhe në ato momente mbasi të iknim do vinin hajdutët të vithin. Μας είπε η αστυνομία, είπε στον αδερφό μου, δικό σου είναι το μαγαζί, δικό μου λέει. Erdhi policia dhe i tha tim vllai juaja është dyqani, magazina? Po, jona është. Αλλά χτυπάει λίγο συναγερμός γιατί ήρθαν κλέφτες. Dhe rai sinjali i alarmit që kishin vënë brenda në dyqan, sepse kishin ardhur hajdutët. Αν ξέραμε ότι εκείνη τη μέρα θα ερχόταν ο κλέφτης, δεν θα κοιμόμαστε. Në qofse do dinim në atë orë që do vinin, në atë mesnat që do vinin hajdutët, nuk do iknim nga dyqani. Δεν θα πηγαίναμε καθόλου στο σπίτι, θα είμαστε εκεί και θα περιμέναμε. Nuk do iknim fare në shtëpi, do rrinim, do flinim aty dhe do prisim. Αλλά δεν το περιμέναμε. Por nuk e prisim, nuk e mendonim këtë gjë. Πήγαμε το πρωί, ωραίοι, λέμε θα πάμε τώρα να ανοίξουμε το μαγαζί. Shkuam në mëngjes, shumë mirë, tham do hapim dyqanin dhe vazhdojmë punën, por Αλλά όταν πήγαμε, το μαγαζί, το ταμείο είχε κάνει φτερά. por kur shkuam dhe u futëm brenda, mbasi kishte ardhur policia, edhe rafti, parat kishin ikur, raftet hapura. Ευτυχώς βέβαια δεν είχαμε μέσα πολλά χρήματα και πήρανε λίγα. Fatmirësisht, nuk ishim lënë shumë para aty, vetëm pak të holla ishin. Ο κλέφτης έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν ξέρεις πότε έρχεται. Hajduti ka një karakteristikë që nuk e dim ne për shembull kur futet në një shtëpi. Αν το ήξερες, εμείς δεν θα φεύγαμε για 2-3 ώρες, 4, θα περιμέναμε εκεί να τον πιάσουμε τον κλέφτη. Neve për shembull, nëse do ta dinim këtë gjë, nuk do iknim në shtëpi, por do prisim atje. Δεν ξέραμε όμως ότι εκείνη τη μέρα θα έρθει ο κλέφτης. Nuk e dinim që atë natë që ne do iknim do vinte hajduti. Τι παραβολή δίνει εδώ ο Κύριος μας. Çfarë shëmbëtyre, çfarë mesazhi jep Zoti këtu? Και δίνει, αδερφοί μου, αυτή την παραβολή γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Jep këtë shëmbëtyrë Zoti vëllezër për ta treguar sepse nuk e dim se në çfarë do të vi Zoti këtu. Είναι εντελώς άγνωστη η μέρα και η ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Është e panjohur dita dhe ora në të cilën do vi Zoti vëllezër.
Εδώ αυτό το γεγονός δεν είναι η δεύτερη έλευση του Κυρίου στη γη, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ardhja e Zotit tani që presim, për të cilën flet Zoti, nuk është ardhja e dytë, po është rrëmbimi i kishës. Στη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας που θα έρθει πάνω στη γη, ξέρουμε πότε θα έρθει. Në ardhin e dytë që na flet fjalë e Zotit këtu, është tjetër ngjarje, sepse ne ata e dim se kur do vi. Από τότε που οι Εβραίοι θα αρχίσουν να κάνουν την παντοτινή θυσία, Që nga i moment që hebrejt do bëjnë flijimin e përditshëm, si më përpara në kohën e dhjetës së vjetër, θα είναι 2.300 ημερονικτία. do jenë 2.300 ditë. Mbas 2.300 ditësh. Επίσης ξέρουμε ότι από τότε που θα κάτσει ο Αντίχριστος στον ναό του Θεού και θα λέει είμαι Θεός, είναι 1.335 ημέρες. Po ashtu na jep diçka tjetër Zoti që nga momenti që Antikrishti do ulet atje te tempulli i izraelitëve që do ta ndërtojnë, do kalojnë 1.000 hiljes, po ses merres? 1.335. Do kalojnë 1.335 ditë. Το λέει αυτό στο τελευταίο κεφάλαιο του Δανείου του προφήτη. Thot këtë që tham tani, e thot te kapitulli i fundit i librit të Danielit. Γι' αυτό και οι άνθρωποι περιμένουν, δεν ξέρουν πότε θα έρθει. Për këtë arsye edhe njerëzit presin, sepse nuk e dinë se kur do vi. Η αρπαγή όμως της Εκκλησίας, αδερφοί, δεν είναι όπως τη δεύτερη έλευση που ξέρουμε πότε θα έρθει. Rrëmbimi i kishës të vëllezër të cilët presim tani, nuk është si ardhja e dytë e Krishtit që i dim ato shenjat, ditën, kohën kur do vi. Ο μόνος άγνωστος χ που έχουμε E vetmja gjë ose më saktë ngjarje të cilën neve nuk dim, είναι αυτός, είναι η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. është kjo pra, është dita që do vi Zoti dhe do marrë kishën e tij lart në mbretërinë e qiellit. Αυτή τη μέρα δεν θα ξέρουμε, είναι η άγνωστη, ενώ η δεύτερη έλευση δεν είναι άγνωστη. Për këtë ditë bëhet fjalë që neve nuk dim dhe askush nuk e di. Γι' αυτό το πρώτο χαρακτηριστικό ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι άλλο γεγονός είναι αυτό. Për këtë arsye, që rrëmbimi i kishë është η δεύτερη έλευση, αδερφέ. Ναι, άλλο πράγμα η δεύτερη έλευση, η επιφάνεια, και άλλο πράγμα η αρπαγή, είναι δύο διαφορετικά γεγονότα. Për këtë arsye, vëllezër, themi që rrëmbimi i kishës është një ngjarje më vete, ndërsa edhe ardhja e dytë e Krishtit është një ngjarje tjetër më vete. Janë dy ngjarje të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. Η αρπαγή της Εκκλησίας έχει το χαρακτηριστικό της, είναι το ξαφνικό. Δεν ξέρετε πότε έρχεται. Rrëmbimi i kishës ai të cilin e presim ka një karakteristikë që do të vi papritur, askush nuk e di. Αν θα διαβάσουμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο θα πει την μέρα που δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Thotë tek Ungjilli i Lukës, ditën të cilët nuk e prisi, vjen dita e Zotit, po tamam. Και έχει σημασία εκεί την ώρα που θα μας βρει ο Κύριος. Dhe ka rëndësi atë moment vëllezër se ku do na gjej Zoti. Αν μας βρει στην αμαρτία, αδερφοί, δεν θα μας πάρει ο Κύριος. Nëse na gjen në mëkat vëllezër, do jetë problem, nuk do na marrë Zoti. Για να μας πάρει ο Κύριος πρέπει να μας βρει καθαρούς, έτοιμους. Që të vit na marrë Zoti duhet na gjej të pastër dhe të shenjtë. Dha. Πόσο μάλλον τώρα που βλέπουμε τα σημεία των τελευταίων ημερών. Aq më tepër tani që shohim shenjat e kohëve të fundit. Η πρώτη λοιπόν παραβολή είναι του κλέφτη. Shëmbëltyra e parë, pra, është e vjetësit. Εδώ πολλοί προσπάθησαν να πούν ότι κλέφτης είναι ο Κύριος. Këtu shumë njerëz u munduan të thonë se
Zoti është vjedhës, θα κλέψει την εκκλησία από τη γη. domethënë do të vijë të vjedh kishën nga toka. Αυτά τα λένε άνθρωποι για να καταργήσουν την αρπαγή της εκκλησίας. Këto i thojnë njerëzit që duan të mohojnë rrëmbimin e kishës. Όταν είσαι κλέφτης, Krishti nuk është vjedhës. ό,τι κάνει, το κάνει φανερά. Ό,τι λέει σας είπα στα αυτιά, να το φωνάξετε στα δώματα. Të gjitha gjërat që i bën në mënyrë të dukshme. Thot ato që ua thash në mënyrë të dukshme. Δεν είχε ο Κύριος μας κάνει κάτι κρυφό. Zoti nuk bëri diçka të fshehtë. Ό,τι σας λέω στα αυτιά να τα πείτε στα δώματα. Të gjitha thot fjalët që ua kam thënë në vesh, ta thëni haptas. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavdi emrit të Zotit. Ο Κύριος μας λοιπόν δεν είναι κλέφτης, αλλά το σημείο του κλέφτη είναι το ξαφνικό. Αυτό θέλει να μας πει στην παραβολή αυτή. Zoti jo nuk është vjedhës, por shenja e ardhjes të Zotit domethënë është si puna e vjedhësit, domethënë kjo është karakteristika e ardhjes të tij. Pra në moment të papritur. Η παραβολή έχει σαν στόχο να μας πείσει ότι δεν ξέρετε πώς έχετε, γι' αυτό να είσαστε έτοιμοι. Kjo shëmbëltyrë pra ka si qëllim të na tregojë se nuk e dim orën që do të vijë dhe kështu që të jemi gati. Τώρα από τότε που γεννήθηκα ακούω πότε θα έρθει ο Χριστός. Tani unë që kur kam lindur dëgjoj këtë që thuhet se do të vijë Krishti. Και ο καθένας βάζει δικές του ημερομηνίες. Dhe gjithë secili mund vej ditën vetë se kur vjen. Δεν τις λέει όμως η Γραφή. Por ditën se kur do të vijë nuk e thot shkrimi. Μερικές φορές λέμε όπου να είναι θα έρθει, αλλά δεν ήρθε ακόμα. Dhe sa herë themi se është gati të vijë, domethënë, por ja që nuk ka ardhur akoma. Γιατί μακροθυμεί για μας, δεν θέλει να χαθούμε. Sepse duron bën durim për ne se nuk dën që të humbasim. Η παραβολή λοιπόν θέλει να μας πει ότι θα έρθει ξαφνικά. Αυτή είναι η έννοια της παραβολής. Shëmbëltyra don të na thotë se do të vijë pa apritur. Ky është kuptimi i shëmbëltyrës. Την ώρα που δεν το περιμένεις, την ώρα που δεν το ξέρει. Në atë orë që nuk e pret dhe në atë orë që nuk e din. Και θα πει τώρα μια δεύτερη παραβολή. Dhe tani do të thotë një shëmbëltyrë të dytë. Θα πει την παραβολή του πιστού και φρόνιμου δούλου. Do të thotë shëmbëltyrën e shërptorit të mirë dhe besnik. Μετά θα πει την παραβολή των 10 παρθένων. Pastaj do të thotë shëmbëltyrën e 10 virgjireshave. Μετά θα πει την παραβολή των ταλάντων. Pastaj do të thotë shëmbëltyrën e talentave. Και μετά θα μας μιλήσει και θα γίνει στην τελική κρίση. Σε αυτό το στο 25 και 26, στο 24, 25 και 25 κεφάλαιο και 26. Dhe pastaj në kapitujt e fundit, 25 dhe 26, do të na thotë Συγγνώμη, 24-25, όχι το 26. Kapitulli 24 dhe 25 do të na thotë për gjyqin përfundimtar. Η πρώτη παραβολή που είναι του κλέφτη. Shëmbëltyra e parë pra është e vjedhësit. Σε όλες τις παραβολές θα μας πει αγρυπνείτε. Tek të gjitha shëmbëltyrat do të na thotë se rrini zgjuar. Ο στόχος δηλαδή που λέει την κάθε παραβολή ο Κύριος είναι για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα. Qëllimi i Zotit në këtë shëmbëltyra është që të jemi gati në atë ditë. Και διαβάζω τώρα τη δεύτερη παραβολή που είναι του πιστού και φρόνιμου δούλου. Dhe lexoj tani shëmbëltyrën e dytë që është e shërptorit të mirë dhe besnik. Στο 44 λέει γίνεστε έτοιμοι διότι την ώρα που δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Në 44 thot rrini gati sepse në atë orë që nuk e pritni vjen biri i njeriut.
Ήταν λέει ένας, ποιος από εσάς είναι πιστός και φρόνιμος δούλος, Kush prej jush thotë është shërptor i mirë dhe besnik, τον οποίον ο Κύριος αυτού λέει τον κατέθεσε επί των υπηρετών αυτού, të cilin Zoti i tij e vuri mbi shërptorët e vet, για να δίνει την τροφή λέει εν καιρό. që t'u jape ushqimin në kohën e duhur. Faqja 32. Εδώ θα λέγαμε απευθύνεται περισσότερο στον ποιμένα της Εκκλησίας. Këtu vëllezër dhe motra drejtohet më tepër tek bariu i kishës. Ποιος τώρα από τους ποιμένες είναι πιστός και φρόνιμος δούλος? Tani kush nga këto barin është shërptor i mirë dhe besnik? Ο Κύριος τον έχει βάλει λέει εκεί για να δίνει την τροφή εν καιρό. Zoti thot e ka vënë aty që të jape ushqimin dhe ta ndajë në kohën e duhur. Δηλαδή μας έχει βάλει κάθε φορά να βλέπουμε τι ανάγκη έχει ο λαός του Θεού, Do me thënë na ka vënë për herë për të parë se çfarë nevojash ka populli i Perëndis. και εμείς να δίνουμε το κατάλληλο κήρυγμα. Dhe ne të japim predikimin e përshtatshëm, të duhur. Να δίνουμε συνέχεια την κατάλληλη τροφή. Të japim në vazhdim, pra vazhdimisht ushqimin e duhur. Αυτή είναι η δουλειά του ποιμένα. Kjo është puna e bariut. Γιατί κάθε μέρα δεν έχουμε την ίδια ανάγκη. Sepse nuk kemi nevojë çdo ditë për të njëjtën, domethënë çdo ditë nuk është e njëjta nevojë. Έρχεται μέρα που πρέπει να ελέγξουμε τους αδερφούς. Vjen ditët për shembull që duhet i kontrollojmë vëllezërit. Έρχεται άλλη μέρα πρέπει να τους επενέσουμε. Vjen ditë tjetër që duhet t'i nderojmë, t'i respektojmë vëllezërit. Αλλά εδώ πέρα μας λέει ότι εάν δίνουμε την τροφή εν καιρό, δηλαδή στην κατάλληλη περίπτωση να δίνουμε την κατάλληλη τροφή. Dhe na thot pra këtu që duhet që të japim ushqimin në rastin e përshtatshëm gjithmonë. Όταν δηλαδή δούμε την Εκκλησία να έχει μπει ο κόσμος μέσα. Kur shohim për shembull që në kishë ka hyrë bota në te. Πρέπει με κάθε τρόπο να το δείξουμε αυτό ώστε να φύγει ο κόσμος από την Εκκλησία. Duhet me çdo mënyrë Να φύγει ο κόσμος μέσα από την Εκκλησία. që të bëjmë që bota të largohet nga kisha. Γιατί αυτό το σύστημα του κόσμου μας παρασέρνει, αδερφοί μου. Sepse kjo dëshira e botës vëllezër na i tërheq njerëzit. Μακάριος λέει εκείνος τώρα ο δούλος Lum ai shërptor που όταν έρθει ο Κύριος του që kur të kthehet zotëria e tij θα τον βρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. do ta gjej së bëri punën e tij sakt. Δηλαδή θα τον βρει να δίνει την τροφή που πρέπει. Do me thënë do ta gjej duke dhënë ushqimin e duhur. Παραδείγματος χάρη πριν λίγες μέρες μιλάγαμε άλλο κήρυγμα. Për shembull, për para pak ditësh flisnim për tjetër predikim. Είχαμε κήρυγμα και μπορεί να ελέγχαμε την Εκκλησία για κάποια παράβαση. Kishim një predikim dhe kontrollonim njerëzit ose vëllezërit për ndonjë gabim. Ή άλλη μέρα μπορεί να δίναμε θάρρος στους αδερφούς, να μην απογοητεύονται. Ose ditë tjetër mund t'ju jepnim zemër vëllezërve që të mos mpaken. Σημασία έχει να δίνουμε στην κάθε εποχή την κατάλληλη τροφή. Rëndësi ka pra që të japim në çdo rast ushqimin e përshtatshëm. Αυτός ο δούλος τώρα που θα δίνει την τροφή είναι ευτυχισμένος. Ky shërptor i tillë pra që do të japë ushqimin në kohën e duhur është i lumtur.
Μακάριος λοιπόν ο δούλος, ο οποίος όταν θα έρθει ο Κύριος του, Lum pra ai shërptor, i cilit kur të vijë zotëria e tij, θα τον βρει στη δουλειά του, σωστός. do ta gjejë të bën pra punën e tij në mënyrë të saktë. Σήμερα το μάθημα μας είναι αυτό, να δούμε είμαστε εκεί που μας έχει βάλει ο Κύριος. Sot pra mësimi jonë është kjo, që të shohim a jemi aty ku na ka vënë Zoti. Περιμένουμε τον Κύριο. E presim Zotin. Εδώ αυτός ο δούλος περιμένει τον Κύριο. Këtu, ky shërptor pra e pret Zotin. Δίνει κάθε μέρα το κατάλληλο φαγητό που έχουν ανάγκη τα αδέρφια. Çdo ditë jep ushqimin e duhur që kanë të nevojshëm vëllezërit. Όταν ήρθε ο Κύριος και τον βρει, θα είναι μακάριος, ευτυχισμένος δηλαδή. Kur të vijë Zoti dhe e gjen kështu, do të jetë i lumtur. Εάν όμως τώρα αυτόν το δούλο, ο Κύριος θα τον καταστήσει λέει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Dhe kështu Zoti këtë shërptor do ta vendosë mbi të gjitha sa ka. Θα έχουμε δηλαδή ό,τι θέλουμε εκείνη την ημέρα. Το καλύτερο θα μας ετοιμάσει ο Κύριος. Pra atë ditë do të kemi gjërat më të mira do të na përgatisë Zoti nga javë. Γιατί μας βρήκε στην καλύτερη στιγμή. Sepse na gjeti në momentin më të mirë. Θα τον καταστήσει λέει ο Κύριος πάνω σε όλα τα υπάρχοντά του. Do ta vendosë thot zotëria e tij mbi gjithë pasurinë e vet. Εκεί θα μας πάει ο Κύριος. Atje pra do të na çojë Zoti. Εάν όμως ο κακός εκείνος δούλος Por në qoftë se ky shërptor i tjetër, pra i mbrapsht, δεν είναι όλοι οι δούλοι δεν είναι το ίδιο καλοί. se të gjithë shërptorët nuk janë një lloj, domethënë të mirë. Υπάρχουν και δούλοι που είναι κακοί δούλοι. Ka dhe shërptorë që janë të këqinj. Εάν λοιπόν ο κακός δούλος πει μες στην καρδιά του βραδύνει ο Κύριος να έρθει, Tani nëse shërptori i mbrapsht thot në zemër të vet se vonon Zoti të vijë, και αρχίσει να δέρνει τους δούλους του, dhe fillon të rrah shokët e vet. αρχίζει να τρώει και να πίνει με αυτούς που μεθάνε, Vazhdon të haje të pi me pianecët. και πίνει με τους μεθυσμένους. Ne adhe το είπαμε. Ο κακός δούλος τρώει και πίνει με τους μεθυσμένους. Shërptori i keq pra, shërptori i mbrapsht han dhe pin me pianecët. Όταν θα έρθει ο Κύριος λέει εκείνη την ημέρα, Kur të vijë Zoti thot atë ditë, την ημέρα που δεν ξέρει, atë ditë që nuk e pret, την ώρα που δεν περιμένει, atë ditë që ai nuk e din, τότε λέει θα τον αποχωρήσει και θα τον βάλει με τους υποκριτές. thot se atëherë do ta ndeshkojë rend dhe do ta rezervoj fatin e tij me hipokritët. Εκεί θα είναι ο καθμός, ο βρυμός των οδόντων. Atje do të jetë e qarja dhe kërcëllimi i dhëmbëve. Δηλαδή θα χαθεί αυτός ο άνθρωπος. Domethënë do të humb ai njeri, do të humbas. Γιατί δεν αγρύπνησε πάνω στην υπηρεσία που του έδωσε ο Κύριος, Sepse nuk qëndroi zgjuar në atë shërbes që e vuri Zoti të bëj. όταν ο Κύριος μας δίνει κάτι να κάνουμε, να το κάνουμε με πολλή επιμέλεια. Pra kur të na japë Zoti diçka që të bëjmë, ta bëjmë me shumë interes. Γιατί
Θα έρθει ο Κύριος και θα του δώσουμε λογαριασμό. Sepse do të vijë Zoti dhe atëherë shërptori do t'i japë llogari. Πολλές φορές οι εργάτες του Ευαγγελίου δεν το παίρνουν αυτό πολύ σοβαρά. Shumë herë shërptorët e Ungjillit nuk e marrin shumë seriozisht këtë temë. Και δεν ενδιαφέρονται να δώσουν σωστή τροφή. Dhe nuk interesohen pra që të japin ushqimin e duhur. Αλλά κοιτάζουν πώς αυτοί θα τρώνε μόνο και δεν τους νοιάζει για τους άλλους. Por të shohin se si ato do të hanë për veten e tyre dhe nuk ju intereson për të tjerët. Θα έρθει όμως ο Κύριος τη μέρα που δεν το περιμένει. Do të vijë, pra ka për të ardhur Zoti dhe do t'i zej në befazi. Για αυτές τις παραβολές, γι' αυτό λέει αγρυπνείτε. Në këto shëmbëtyra thot rrini zgjuar. Δηλαδή το πρώτο που θα κάνει ο Κύριος μόλις έρθει κάτω στη γη, Domethënë të parën gjë që do të bëjë Zoti sapo të vijë këtu poshtë në tokë, θα μας δώσει το μισθό μας. do të na jap shpërblimin. Και ιδού λέει έρχομαι, θα πει και ο μισθός είναι μαζί μου. Dhe unë po vi thot dhe shpërblimi është me mua. Για να ανταποδώσω σε καθένα όποιο είναι το έργο του. Që të shpërblej gjithë secilin sipas veprës së tij. Αν λοιπόν ο Κύριος αντί να μας βρει στη θέση μας βρίσκει σε μια άλλη θέση, τότε δεν θα έχουμε κακό αποτέλεσμα. Tani nëse vjen Zoti dhe na gjen në vend që të jemi në vendin e duhur, na gjen në një tjetër pozicion, atëherë do të kemi fat të keq. Γι' αυτό αδελφοί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε υπηρεσία που κάνει ο καθένας. Për këtë arsye, duhet të jemi shumë të kujdesshëm në çdo shërbes që bën gjithë secili. Ό,τι προσφέρουμε στην Εκκλησία, το προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά. Gjithçka që ofrojmë në kish, ta ofrojmë me gjithë zemrën tonë. Όχι με μισή καρδιά, Jo me gjysmën e zemrës, γιατί θα δώσουμε λογαριασμό όλοι. sepse do të japim llogari të gjithë. Και κινδυνεύει ο δούλος Dhe, αυτό θα πάει λέει, στη λίμνη του πυρός. dhe rrezikohet shërptori që të shkojnë në liçenin e zjarrit. Γι' αυτό αδελφοί μου τον εργαζόμαστε στο Κύριο. Πες το άλλη μία αδελφέ Αντώνη. Όταν εργαζόμαστε με τον Κύριο είναι πολύ σπουδαίο. Pra, për këtë arsye kur shërbejmë në veprën e Zotit, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Δεν πρέπει να το παίρνουμε επιπόλαια και να λέμε δεν πειράζει, μια απλή δουλειά είναι. Όχι, είναι πολύ σοβαρή. Duhet atë që veprën e Zotit ta marrim shumë seriozisht dhe të mos themi nuk prish punë. Εάν προσέχουμε τώρα, ο Κύριος θα μας δώσει το μισθό μας. Tani nëse ne bëjmë kujdes në këto gjëra, Zoti do të na jap shpërblimin. Θα μας δώσει το στεφάνι μας. Do të na jap kurorën tonë. Θα μας θα πει ο Απόστολος Παύλος σε όλους τους εργάτες του Ευαγγελίου, Do t'ju thot Apostulli Pauli gjithë shërborëve të Ungjillit, ο Πέτρος μάλλον, θα πει ότι πρέπει αδερφοί μου όταν θα έρθει λέει ο Αρχιπιμήν θα λάβουμε τον Αμαράντινο Στέφανο της δόξης. Bile Pietre thot kur të vi bariu i mirë, thot do t'u japë kurorën e lavdisë të gjithëve. Αυτό το στεφάνι θα το δώσει την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος. Ajo kurorë do t'a japë Zoti ditën kur do të vijë. Ο Κύριος δεν θα περιμένει να περάσει η χιλιετή βασιλεία και μετά να μας δώσει το μισθό μας. Zoti nuk do të presë që të kalojë 1000 vjeçari mbretërisë dhe pastaj të na japë shpërblimin. Θα μας δώσει κατευθείαν το μισθό μας. Por do të na japë direkt shpërblimin. Και η δικαιοσύνη του θα είναι τέλεια. Δεν κάνει λάθος ο Κύριος. Dhe drejtësia e tij do të jetë e përkryer, sepse nuk bën gabime Zoti.
Είναι μια ιστορία, την έχω ακούσει. Është një histori që kam dëgjuar. Ήταν ένας ποιμένας πολύ έτσι, μεγάλο όνομα. Ishte një bari me shumë emër të madh. Και ζήτησε από τον Κύριο να του δείξει πώς θα είναι το σπίτι του εκεί στον ουρανό. Dhe i kërkoi Zotit që t'i tregojë se si do të jetë shtëpia e tij në qiell. Του δείχνει ένα πολύ ωραίο σπίτι ο Κύριος, ένα όραμα εκείνο το βράδυ. I tregon një vegim të bukur Zoti atë darkë. Το είδε πάρα πολύ όμορφο, πω, λέει τι ωραίο, αυτό θα είναι το σπίτι μου. Pa një shtëpi shumë të bukur, thot, dhe thot, po, kjo do të jetë shtëpia ime. Και λέει ο Κύριος, όχι, αυτό το σπίτι είναι εκείνες οι αδερφούλες που προσεύχεται. Jo, i thot Zoti, ajo shtëpia e bukur është e asaj motrës që lutet. Μετά βλέπει ένα άλλο, και αυτό πολυτελέστατο, δεν υπάρχει σύγκριση με αυτά εδώ κάτω στη γη. Pastaj pa një shtëpi tjetër dhe ajo shumë e bukur që nuk mund të krahasohet me këto shtëpi këtu në tokë. Και λέει, αυτό θα είναι λοιπόν το δικό μου. Dhe thot, kjo do të jetë e imja. Και λέει ο Κύριος, δεν είναι δικό σου αυτό. Αυτό είναι του διάκονου που σκουπίζει την εκκλησία. S'është e jotja dhe kjo, thot, kjo është e djakut që fshin kishën. Μες στο μυαλό του έλεγε, φαντάζομαι τι θα είναι το δικό μου. Dhe në mendjen e tij mendonte dhe thoshte, po tani do të fantazoj se si do të jetë e imja. Του δείχνει ο Κύριος άλλο σπίτι, ωραίο και αυτό, πιο ωραίο από τα άλλα. I tregon një shtëpi tjetër më të bukur nga ato që pa. Αυτό είναι σε εκείνο το παιδάκι, το άκακο, που το βλέπεις και έπαιζε μέσα στην εκκλησία, αλλά έψαινε κιόλας. Dhe Zoti thot, kjo nuk është e jotja, është atij fëmijës të vogël që lozte në kish kur ishte. Μέσα του είχε αγωνία, φαντάζομαι το δικό μου τι θα είναι. Brenda tij mendonte dhe thoshte, po si do të jetë shtëpia ime. Και μετά του δείχνει ένα μικρό σπιτάκι. Dhe në fund të tregoi një shtëpi të vogël. Όχι τόσο ένδοξο όπως τα άλλα. Jo kaq e lavdishme sa të tjerat. Λέει, τίνος είναι αυτό? Dhe thotë, kuja është kjo? Δικό σου, του λέει ο Κύριος. Thotë, jotja, shtëpia jote. Εγώ, λέει, Κύριε, που είμαι ο ποιμένας, που είμαι σπουδαίος. Ma e imja o Zot, ku unë jam i rëndësishëm, jam bariu i kishës. Δεν έχει σημασία, αδερφοί, τι δουλειά κάνουμε, αλλά αν την κάνουμε σωστά μπροστά στον Κύριο. Pra nuk ka rëndësi, vëllezër dhe motra, se çfarë pune të bëjmë në Zotin, rëndësi ka nëse e bëjmë sakt punën që bëjmë. Δεν έχει σημασία το πόσο φαινόμαστε μέσα στην εκκλησία. Nuk ka rëndësi se sa dukemi në kishë. Αλλά έχει σημασία αυτό που κάνουμε να το κάνουμε με πιστότητα. Por rëndësi ka që atë që ta bëjmë me besnikëri. Εδώ τώρα μας περιγράφει σε αυτή την παραβολή ότι ο δούλος, ο τεμπέλης, Këtu na përshkruan në këtë shëmbëltyr se ky shërbëtori prej tac δεν έδινε την κατάλληλη τροφή. nuk e jepte ushqimin e duhur. Μπορεί να έδινε την τροφή, αλλά δεν την έδινε ολόκληρη. Mund ta jepte ushqimin, por jo të plot. Και όταν δεν φας όλο το φαγητό που είναι το μάνα, ο λόγος του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις. Dhe kur nuk e han gjithë ushqimin, që është mana, pra që është fjala e Perëndisë, atëherë rrezikohet njeriu të vdesë. Κάποτε στα καράβια που ταξίδευαν και έκαναν μήνες μες στα καράβια, Dikur kur udhëtonin me trakete, domethënë, që bënin muaj të tërë në det, έπαιρναν για φαγητό κονσέρβες. merrnin për ushqim konserva. Οι κονσέρβες όμως δεν έχουν μέσα λεμόνι, βιταμίνη C. Por konservat nuk kanë brenda lemon, domethënë vitaminën C. Τρώγανε λοιπόν κονσέρβες, ξανατρώγανε κονσέρβες. Halin konserva, gjithnjë konserva, Αλλά μετά πάθανε σκορβούτο και πεθάνανε πολλοί. pastaj pësonin një sëmundje dhe vdisnin shumë.
Αυτό έγινε γιατί τους έλειπαν οι κατάλληλες βιταμίνες. Kjo bëhej për ta sepse ju mungonin vitaminat e nevojshme. Ευλογημένος ο εργάτης και η εκκλησία που είναι στη θέση τους. I bekuar është ergati dhe punëtori, domethënë edhe kisha që është në vendin e duhur. Γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος, λέει, θα τον τιμήσει. Sepse kur të vijë Zoti, thotë, do ta lavdëroj. Θα του δώσει το μισθό του Do t'i jap shpërblimin και μάλιστα λέει θα τον βάλει ο Κύριος σε όλα του τα υπάρχοντα. dhe mundësisht thotë do ta vejë Zoti menaxhues të gjithë pasurive që ka. Θα τον βάλει γιατί τον βρίσκει πιστό άνθρωπο. Do ta vej pra sepse do ta gjejë njëri besnik. Εάν όμως δεν το κάνει, θα χάσει και την ψυχή του. Por në qoftë se nuk e bën atë që i është dhënë për të bërë, atëherë mund të humbasë edhe shpirtin e tij. Θα τον αποχωρήσει ο Κύριος Do ta ndëshkojë, thotë Zoti rënd, και θα τον βάλει μαζί με τους υποκριτές. dhe do ta vej bashkë me hipokritët. Εκεί λέει είναι ο κλαθμός και ο βρυχμός των οδόντων. Atje thotë është e qara dhe kërcëllimi i dhëmbëve. Τώρα η ώρα μας περνάει βέβαια, θα πούμε στο επόμενο παραβολή του δε Παρθένων. Tani nga që kaloi ora, radhën tjetër në mësimin e ardhshëm do të flasim për shëmbulltyrën e 10 virgjëreshave. Το μάθημά μας σήμερα είναι αγρυπνείτε γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται. Έρχεται όπως το κλέφτη. Mësimi jon për sot është rrini zgjuar dhe ruhuni sepse nuk e dini orën kur do të vinë, sepse do të vinë si vjedhës si natën. Το δεύτερο είναι να αγρυπνεί ο φρόνιμος δούλος E dyta është të rrije zgjuar shërbëtori i mirë και μετά στο επόμενο θα δούμε ότι όλες οι παρθένες πρέπει να αγρυπνούν. dhe pastaj në mësimin e ardhshëm do të shohim se të gjitha virgjëreshat duhet të rrinë zgjuar. Και μετά θα πει άλλη μία παραβολή με τα τάλαντα. Dhe pastaj do të thotë një shëmbulltyr tjetër me talentat. Γιατί θα αναγκαστούμε να δώσουμε λογαριασμό στον Κύριο. Edhe ato do të detyrohen që të japin llogari përpara Zotit. Όλα αυτά είναι επειδή δεν ξέρουμε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριος, να είμαστε κάθε μέρα έτοιμοι. Dhe të gjitha këto janë nga që nuk e dim se cilën ditë do të vijë Zoti, duhet që gjithmonë të jemi gati. Αμήν.